Abantu abathengisa eendleleni zeJwanisbhege balile umthangalasisekelo wazisako indawo zokuzithuma ezihlungileko hlangana nokhunye. Batjho umbuso azange wabathathele ehloko nakade begodu abasiboni isidingo sokuthi bayokuvota emakhethweni bomasipalata azokubanjwa ngenyanga ezako. Ubongani Hlungwani ulahlekelwe umsebenzi kiwo umnyaka lo kukunje akasebenzi yeke wabona ukuthi kungcono yokuthengisa amachachacha endleleni ukwenzela ukuthi akwazi ukubhadela imfundo zakhe zeUNISA. Batjho uzwize ngasuthi wabelethela umtlhago kanti nangehlangothini lepolotiki akunamkhanyo ngombana uzikhambe pheze zoke iinhlangano zepolotiki ezikhona. Mina ngokwami I don't think I'm going to vote. Why? Because ukuvota akuncedi ngalutho. Ozohamba yovota is the choice yakhe. So nami choice yami ukuthi ngingavota because akuncedi ngalutho. Pheze bonke abantu abalapha bakhuluma indaba efanako. Uvelele Muserwane weminyaka ema-54 ubudala uthi solathe ukuthengisa endleleni ngaphambi kwedemocracy eselineminyaka ema-28 ikhona. Ama-election akasebenzini kuyafana kaningi sivota sentu yaqatala sivota njalo ukuthi mehluko different akuna different ebakhona. Nanyana abanye baziqalele ibhizinisi abo nakusalungiselelwa ukuvota nje abanengi abanandaba namakhetho. Noma ngavota kuyafana bayangihluphekile manje kungaba ngcono ngiyeke ngibona ukuthi ivoti yami mayingekho bazowina yini. We've got bylaws but we need a very straightforward policy that will work on. So as they go around campaigning, we wish the best person that will give us an ear can win. Njengombana sezijika izinto nje iinhlangano zepolotiki zibeke khulu ithemba lazo kubomasipalata abakhulu. Abantu abathengisa endleleni bathi bazizwe ngasuthi beqiswa amehlo. Lokho ke kubenze ukuthi balahlekelwe lelithemba ngehlelo lenarha le nakibosopolotiki bonke.